Mwiriwe neza, reka twizere ko mumeze neza cyane. Perezida Felix Tshisekedi amaze gushyiraho guverinoma nshya, ariko Premier Ministre ntabwo yamuhinduye Sumino, Madame Sumino. Reka tubabwire ko muri guverinoma ya Felix Tshisekedi yagiyeho abenshi mu baminisitiri b'abahezanguni of course bagarutse. Muri aba baminisita turavugamo umuntu nka Muhindo Nzangi, turavugamo Eva Bazaibe, turavugamo Julien Paluku, turavugamo Muyaya n'abandi bakunze kugenda bagaragaraho amagambo y'urwango rukomeye cyane. Muri aba minisitiri kandi hariyongeramo Jean Pierre Bemba wahawe minisiteri y'ubwikorezi, akaba rero ari nawe ushinzwe ibikorwa remezo muri guverinoma nshya yashyizweho ku munsi w'ejo. Bakunzi bacu, reka tubabwire ko Felix Tshisekedi nubwo yahinduye guverinoma ariko ivuyeho ntacyo yakoze, ndetse yagiye ivugwaho inshuro zitandukanye ibikorwa bijyanye na ruswa, kwigwizaho umutungo ndetse no gusahura ubutegetsi no gusahura igihugu cya Kongo. Reka tubabwire ko Felix Tshisekedi kandi nubwo ahinduye guverinoma mu burasirazuba bwa Kongo ibintu bitameze neza, arabizi ko bitameze neza rwose. Abantu bakaba bibaza niba iyi guverinoma nshya igiyeho hari icyo ishobora kuzamufasha, dore ko abenshi bari muri guverinoma n'ubundi bari bayisanzwemo nubwo bagiye bahindurirwa imyanya. Twababwiyemo umuntu nka Muhindo Nzangi. Uyu Muhindo Nzangi yanga abatutsi, yanga abanyamurenge cyane rwose, ni umugabo ukunda kurangwa n'urwango. Yamenyekanye cyane ubwo visi perezida Azarias Ruberwa yahamagazwaga mu nteko nshinga amategeko muri parlement ya Kongo ngo aze gusobanura ibya komine Minembwe. Iki gihe rero Eva Bazaibe na Muhindo Nzangi nibwo bamenyekanye, nibwo bigaragaje cyane. Uyu Muhindo Nzangi ukomoka n'ubundi muri Nord Kivu, ariko rero bikaba bivuga ko ari umuhezanguni cyane, ari umuhezanguni rwose, ari umugabo ukunda kubatwa n'amagambo y'urwango ndetse adatinya no kubigaragaza. Yahoze ari umudepite ahagarariye agace aturukamo, ariko kugeza kuri ubu nyine akaba guhera kuri manda ya mbere ya Tshisekedi yamuhaye ubuminisitiri kandi adashoboye, ndetse ari n'umuntu wagiye washinjwa rwose ko agira urwangano, ahembera amacakubiri. Perezida Felix Tshisekedi yakomeze kugaragara asobanura ko abakongomani bagomba guhagarika imvugo z'urwango, ariko rero nubwo yabivugaga siko byagenze, ndetse nta nubwo yabishyize mu ngero, dore ko bamwe mu baminisitiri agororera inshuti ziwe, abakozi biwe magara, kandi ari inshuti ziwe magara. Twavugamo nk'uyu Muhindo Nzangi ataza asiba kumugarura mu myanya ikomeye ya politike. Reka tubabwire ko kandi Madame Eva Bazaibe, uyu Eva Bazaibe yahoze muri MRC ya Jean Pierre Bemba n'ubundi. Uyu mudamu rero nawe yahoze ari umudepite mu gihe Azarias Ruberwa yahamagazwaga mu nteko nshinga amategeko ngo ajye gusobanura ikibazo cya Minembwe. Uyu mudamu nawe ari mu bumvikanye cyane, bashaka kugaragaza ko abanyamurenge baba barahawe nationalite mu buryo butemewe, ndetse yakunze no gushimangira ko ubutaka abanyamurenge batuyeho bwaba ari ubutaka bw'abaautochtone, bivuze ko ari ubutaka bw'abakongomani, ibo arabimukira. Uyu Eva Bazaibe akunze gushinjwa ko yaba akoreshwa n'ishyaka rya Perezida Felix Tshisekedi, iwe na Muhindo Nzangi mu gukomeza kubiba urwango ndetse no kwibasira abatutsi n'abanyamurenge bavuga hariya mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Bakunzi bacu, Julien Paluku wahoze ayoboye Nord Kivu, uyu rero nawe yakunze kwigaragaraza nk'inkoramutima ya Felix Tshisekedi kuva intambara ya M23 yakongera kubuka mu burasirazuba bwa Kongo. Bwana Julien Paluku yagaragaye kenshi yamagana iby'intambara, ndetse yagaragaye mu bitangazamakuru bitandukanye agerageza gushinja M23 ibyaha byinshi. Agenda agaragaza uburyo aba bateye igihugu ari abanyarwanda atari abakongomani, agahita yirengagiza ko CNDP iva mu ishyamba ya Musanze Igoma ariwe mutegetsi
ndetse akabakira bakanaganira kandi muri iyo CNDP ba Makenga bari barimo n'aba ba Boudoué aba bose aba generale bose bari muri M23 abenshi n'ubundi bari muri CNDP yarababonye si ibintu yabwiwe. Ikindi Julien Paluku akomoka muri Nord Kivu, amakuru n'intambara zo muri Nord Kivu zo muri Est ya Congo ntabwo ari nshya kuri we, arazizi neza cyane, ariko yahisemo Julien Paluku yahisemo gufata umurongo n'ubundi wa Perezida Felix Tshisekedi. Ntiyatinye kuvuga ko ari igihugu cy'u Rwanda cyaba cyarateye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Julien Paluku rero yakomeje kugenda agaragara nk'umwe mu bahezanguni ndetse nk'umwe mu bakomeye mu bavuga rikijana hariya mu butegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi i Kinshasa. Bakunzi bacu, Jean Pierre Bemba na Gisaro nabo bongeye kugaruka muri iyi guverinoma nshya yashizweho. Jean Pierre Bemba akaba yahawe rero ibikorwa remezo, akaba ariwe rero ugiye guhagararira ibikorwa remezo, ariko abantu bakaba bibaza iyi minisiteri icyo yabikora hariya mu gihugu cya Congo kugeza kuri ubu nyine, dore ko Congo nta mihanda igira. Imihanda ihari n'imihanda ya kera yubatswe ku bw'abazungu, ku bw'abakoloni, hakaba hari n'indi yubatswe igihe cya perezida Mobutu Sese Seko wahoze ategeka icyahoze cyitwa Zaire. Bakunzi bacu, iyi minisiteri rero abantu bakaba bakunze kuvuga ko rwose nta kimaze, dore ko nko mu burasirazuba bwa Congo batagira imihanda, batagira ibiraro, nta bikorwa remezo na bike bagira. Rero abantu bakaba bakomeje kwibaza icyo iyi minisiteri n'ubundi yabishinzwe, dore ko ari na minisiteri ihabwa amafaranga menshi cyane, ariko aho izi faranga zinyikira ziburira abantu bakaba bakomeje kuhibaza. Bwana Gisaro Muvunyi, uyu nguyu yarazwi cyane no mu bwoko bw'abanyamurenge. Reka tubabwire ko Gisaro kuva Perezida Felix Tshisekedi yafata ubutegetsi nta n'umunsi n'umwe yigeze amwicaza, yahise amuha minisiteri, yarashinzwe minisiteri y'ibikorwa remezo. Iyi ngiyi Jean Pierre Bemba yagiyemo. Icyo gihe Jean Pierre Bemba yari minisitiri w'ingabo. Reka tubabwire ko Alexis Gisaro Muvunyi, uyu nguyu ni umuhungu wa Gisaro ufatwa nk'intwari y'abanyamurenge, ariko umuhungu we rero akaba rwose akomeje gushinjwa kwifatanya na leta ya Tshisekedi. Iyo leta kandi nayo akaba ari ishinjwa guhemukira abanyamurenge, ikaba ishinjwa gushigikira FDLR, ikaba ishinjwa gushigikira Mayi leta yafashe izita abazalendo. Iki kintu mugisobanukirwe neza, izi mwumva ngo ni wazalendo nabahoze bitwa Mayi bitwaje intwaro, nibo basenye Murenge, nibo banyaze inka zirenga 60,000. Ariko Perezida Felix Tshisekedi intambara za M23 zimaze gutangira muri Nord Kivu, yahise abiyambaza, abaha ibikoresho, abaha amafaranga, ndetse abashyira ku murongo w'urugamba. Kugezana n'ubu nyine baracyarimo bahungabanya umutekano hariya muri Sud Kivu. Bakunzi bacu, Alexis Gisaro akaba yahawe rero minisiteri ya urbanisation. Iyi ngiyi rero ni minisiteri ya urbanisation. Naho rero abantu bakaba bakomeje kwibaza leta ya Congo ko nta mijyi ihanga, niyo mijyi yari hasanzwe ihari, ko n'ubundi imyubakire yayo ikemangwa, nta gahunda yo kubaka bagira, buri wese yubaka uko ashatse. Uyu Alexis Gisaro hari icyo yabagiye guhindura. Ikindi abantu bibaza, ni gute habwa minisiteri nk'iyi ngiyi agace avukamo, Ho Plateau, Fizi avukamo, Sud Kivu avukamo, irimo biriya bibazo byose ntagire icyo akora. Kugeza kuri ubu nyine rero akaba akomeje kuryoherwa gusa n'ifaranga za Felix Tshisekedi. Muri abo kandi Premier Ministre Suminwa, Madame Suminwa ntabwo yigeze ahindurwa, dore ko Felix Tshisekedi yavuze ko akimukeneye, ko hari akazi bakirimo gukorana. Reka kandi dusoreze kuri Patrick Muyaya wakunze kugaragara cyane nk'umuvugizi wa leta mu bibazo bya politiki. Yakunze kumvikana cyane nawe agaragaza ko M23 yaba ari umutwe w'iterabwoba, ndetse Patrick Muyaya yakunze kumvikanisha ko igihugu cy'u Rwanda aricyo cyaba kiri inyuma ya M23. Ibi si bo wenyine, dore ko abategetsi benshi bari mu gihugu cya Congo bakomeje kugenda birengagiza ikibazo gituma M23 irwana, ahubwo
bakirengagiza iyo mpamvu ibibazo byose birimo kubera mu burasirazuba bwa Kongo bakagishyira ku gihugu cye gituranye cyabo. Reka ngusabe wowe utarakanda subscribe ko byoroshe cyane. Gukanda subscribe biroroshe kugira ngo amakuru yacu uzajye uyabonera ku gihe. Rero iyi guverinoma ya Felix Tshisekedi yashizeho muri comment rero uratubwira icyo abaturage bayitezeho, abanyekongo bayiteze, isi yose iyitezeho. Dozere ko muri manda ya mbere yagerageza guhindura guverinoma ariko bikaba ntacyo byigeze bitanga. Reka tubabwire ko kandi Mutamba wahoze ari ministre w'ubutabera, ministre wa justice, uyu nguyu rero akaba mu minsi ishize yarashinjwa amafaranga arenga miliyoni 19 z'amadolari y'Amerika ko yaba yarayibye. Uyu ministre rero nawe ntabwo yagarutse, ari rwose mu batagarutse muri guverinoma nshya yashizweho. Uyu mugabo reka tubabwire ko arimo gukurikiranwa n'urukiko rukuru hariya mu mujyi wa Kinshasa kugira ngo bamugaruze cyangwa se bamwake aya mafaranga, nubwo yakomeje kuvuga ko ari impamvu za politike ndetse ari ibibazo yaba afitanye n'abakuru b'ubucamanza hariya mu gihugu cya Kongo, akavuga ko ariyo mpamvu bamugenzeho. Uyu mugabo rero Mutamba rwose yakunze kugenda agaragaza ko bimwe mu bibazo afite bifite abantu baba babyihishe inyuma. Ashinjwa kuba yarariye amafaranga miliyoni 19 zagombaga kubaka gereza yo muri Kisangani. Felix Tshisekedi nubwo akomeje guhinduranya guverinoma ariko mu burasirazuba bwa Kongo, bakunzi bacu, reka tubabwire ko ibintu bitameze neza kugeza kuri ubu nyine. Amasezerano y'Doha byarangiye. Kugeza kuri ubu nyine amasezerano y'Doha byarangiye. Ni mu gihe ku ruhande rwa AFC M23 bakomeje gushinja leta ya Kongo guhonyora amasezerano bagiranye iDoha. Amasezerano abiri yarakomeye yararimo, harimo kurekura imfungwa, harimo kurekura imfungwa zaba izo ku ruhande rwa leta ya Kongo ndetse n'izo ku ruhande rwa AFC M23. Siko byagenze. M23 yarekuye imfungwa zose yari yarafashe, haba iz'igihugu cy'u Burundi zari zarafatiwe mu mujyi wa Goma, haba Bazalendo, haba FARDC, haba abacancuro n'abandi bose bari mu bifatanya na leta ya Kongo kurwanya AFC M23 hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Aba bose rero abari barafashwe mateka, abari barazingiwe mu biro, abari barabohewe cyangwa se abari barabuze aho banyura bajya kwihisha mu bigo bya MONUSCO, aba bose AFC yamaze kubarekura basuye mu bihugu byabo ndetse nyine bakaba bari no mu miryango yabo. Ikindi kintu gikomeye cyane harimo guhagarika imirwano. Leta ya Kongo ntabwo ariko byagenze nkuko mubizi. Muri kino cyumweru turimo no ku munsi w'ejo yewe mu Minembwe n'ahitwa mu Mikenke, ahangaha ni muri Sud Kivu. Rero habereye ibitero bikomeye cyane bya leta ya Kongo. FARDC n'abafatanyabikorwa bayo bagabye ibitero bikomeye cyane kuba mu bwoko bw'abanyamurenge kuri Twirwaneho ndetse n'abanyamurenge b'abasivili. Bivuze ngo rero hari inka zanyazwe, hari amazu yatwitswe n'ubundi ndetse hari n'abaturage bahasize ubuzima. M23 na AFC babishingiye kuri ibyo ngibyo bavuze ko leta ya Kongo nidahagarika ibi bitero, nimara ntirekure imfungwa zayo ifite, bababwiye ko wakona dawa yao, nibo bafite dawa yao. Bivuze ngo rero M23 yabagiye kongera kubura intwaro kugira ngo ibashe kumvisha neza leta ya Felix Tshisekedi ko ibyo yasinyiye Doha bigomba kubahirizwa. M23 yamaze gutangaza ko itazigera yitabira ibiganiro by'Doha. Bivuze ngo rero ibiganiro byamaze guhagarara. Reka ngushimire wowe ukomeje kubana natwe, kwifuriza gukomeza kugubwa neza. Murakoze cyane.